Hello baik ba agani video ngani toy bi kumnu pilla aban credit ngani phone pay account kumnu pilla aban ade ga bank account jong pi hagani ya phone pay e kumnu pilla aban link ya gani UPI ID jong pi kumnu pi activate ga UPI ID jong pi kumnu ban check ga balance kumnu ban recharge kumnu ban transfer ga bisa jong pi polok jong pi ade lada I polok jong pi ki transfer ga bisa ha bank account jong pi ta bisa la credit em chang tangan pusyo toy bi hagani video baik ba bona ki bro ki patti pre ban chna ya ga phone pay account pa ta ngachna gani video ta ho baik ba video nyo tanat ban pa gani video da gani video pin tips pang ini umno pilla aban credit gani phone pay account da baik ba chwa ban sedang gani video ngwa ban ong bi baik ba lada pin new gani channel jong as nyo ba ban subscribe gani channel share gani video I polog jong pilla da I polog jong tim tip ban credit gani phone pay account nyo ba ban share gani nomor piro lada ki ko ban recharge lo jong daga mobile jong ki da ki la ban recharge lada ki don gani phone pay account da hayu baik ba pila nyo tho da hope pila subscribe ro la like gani video ro teman record ya gani laptop screen jonga dengan pesno toy pe kumnu pilla aban pet ya kada phone pay account dapat ba I hope PE gani laptop screen jonga PE ni de channel jonga ta ini video ngala upload jong kasi ta pilla aban check gani video lada pikwa aban mai bisana ni online do ngala pan so toy be gani video ta lada pikwa aban create ya YouTube channel lada pikwa aban upload ya video jong pe YouTube channel ngala pan so toy be hani YouTube channel jonga ta so ba ban check teman pesno toy pe kumnu pilla aban create ya gani phone pay account ba chua ban create ya gani phone pay account pi don kam ban download uni app em te kumnu ban download uni phone pay app ngan I link pi description ba pile huta link jonga bonga I pi description te download ya uni phone pay app mo I hope pila sa to te lada pi download uni phone pay app te ba kan long kum ni ma pi kan long kum ni kan long te lada pi la adep download lada pi install da kan ong pi I ga phone number jong pi te ba pi don kam ban I ga phone number jong pi ba link haga bank account jong pi suppose pi la create ya bank account jong pi te pi I kita number em ita number bodon ha bank jong pi ita hi number pi don kam ban I hani enter your mobile number I hope first step pila so tho pi don kam ban I ya ga phone number jong pi ba link bat ka bank account jong pi ata de first step te suppose lada pila I ya ga phone number jong pi te kan long kum ni ma telda pi don kam ban click hani process pi ini process hani process pi don kam ban click te after pila ada ban click hani process te kan long kum ni kan poi OTP te OTP kan directly kan fill ini pi ini box agni box directly ka OTP kan fill te fill I click re ero kan lada di ani bank account jong pi la link bar ka mobile jong pi ba pi use aga phone jong pi te kan poi direct kan redirect te kan long kum ni sending OTP ka de phone number jong pi link bar account jong pi te kan redirect te kan pin poi hani ma te ba lada pin poi hani te pi hani transfer money to contact to account to sell check balance phone pay wallet reward invite now te kumni kan long ma te ba pi don kam ban add de ka bank account jong pm te kumnu ban add de ka bank account jong pi don pi ka tho hani add bank account pi don kam ban click hani add bank account lada pi click hani add bank account da ka pen I pi kumni pai select bank account linked with ini di number jong pp ini hani don I number jong pi ta ka ong silang bank account linked with this number the haktu number jong pp use bank ayu suppose lada pi use SBI pi click hani lada pi use HDFC bank pi click hani lada don ICICI bank pi click hani lada don bank of Baroda click hani lada pi use Axis bank pi click hani lada pi use Yes bank pi click hani kumni lada pi use ni Punjab National Bank do pi don company click hani lada pi use ni Canara bank do pi click ni I hope pilas ne to tabun ki bro megla ki use ni Meghalaya rural bank no lada pi use ni Meghalaya rural bank pa ba pi ni search by bank name te pi don kam ban so ni Meghalaya rural bank lada pi so ni Meghalaya rural bank te kan pop up hani kumni pi ni menta don SBI bank em kan long hani tang wi di Meghalaya rural bank contoh lada don Meghalaya rural bank de pisu klik ha Meghalaya rural bank suppose lada pi la klik ha Meghalaya rural bank de ba kan long kumni pai kan long kumni de kan ong SMS send do not press back or close the tab kan long kumni de pi don kamera ban close back pim don kamera ban open ya ga way app de pi don kam ban yang ya ni app ka OTP kan poi hani tekan verify ya phone number jong pi lada phone number jong pi ka link barata bank account jong pi ba PI hagani ha phone pay jong pi tekan redirect kumni tekan activate pi
lada kan activate kan ong ani form one account with Kotak Mahindra Bank lada use Meghalaya Rural Bank kan ong form one account with Meghalaya Rural Bank kan ong kumda kan tho ani Meghalaya Rural Bank kan tho hani Meghalaya Rural Bank kan I hani kadan 4 last digit jongan account number jongpi ini de brand jongpi ini de jong iwe de hani don kerteng jong brand jongpi te hani don kerteng jongpi te hani don IFC code jongpi tang ba ini mjere jongpi ba lada pi use Meghalaya Rural Bank kan peni pang detail jongpi hani pisong to hani numan pin kan peni yani UPI ID jongpi te pile chopo da pi ini de UPI ID jongpi ngala blur tang ba lada pi use daga mobile jongpi da pini iya UPI ID jongpi te pi don kam ban click hani process to add Dapat ba lada pi click hani process to add kan long kumni kan tho IP suppose lada pi use Meghalaya Rural Bank da kan tho Meghalaya Rural Bank but last 4 digit jong ini account number jong pi kan tho kumni depte last 6 digit of your card number lada pi create ega bank account lada pi don ega bank account ne passbook te pi yo to ATM card hatu ATM card pin I kadon hatu cikat nu digit khat sau ne kan ru digit kadon the last 6 digit pi don kamban I hani pi don kamban I last 6 digit the PI last 6 digit hani dapat ba pi don kamban I kini valid up to hatu ha ATM card jong pi katho expiry date hatu expiry date kan I kumni mon but your mud mon yy mud your mud bunai yy mud snem ma te suppose lada kani ATM card jong pi card expire uni bunai card way to bunai card way mud November pichu I 11 ya usne marka lada ka expiry usne 8000 punya to pichu tho hani 27 kumta pidon kam ban klik hani process lada pi klik hani process kan long kumni kan account activation in progress kan activate ya kan ya bank account jong pi kan tho kumni account activation in progress tede bita pajba pin kan pop up kumni kan account added successfully mut ka account jong pi kala ad kan ai gani detail jong pi kan ai gani UPI jong pi te pi lada pi ko aban reset ya gani UPI pila aban klik hani reset pin te lada pim ko aban reset ya ga pin jong pi te pi use gitu pin ba pi use mut lada pi klik kumni kan ong pi ad ya ga pin te pi ad ya ga 4 digit pin ini nu pin pila amdere tang pin ba don ha ATM card pila aban create new pin roma I hope pilation to dap pi click don pajba ani phone pay account jong pi kala create bisa to phone pay account jong pi la create te menta pi don kam ban transfer ya bisa jong pi pangatangan to so to pi ngan record ya ni mobile screen jong ngan to so to pi kumnu kila ban le kataru te bajba I hope pila yu gini screen jong te menta ngan to so to pi kumnu pila aban check ega balance jong pi kumnu pila aban recharge kumnu pila aban check ega balance bola transfer ipolok jong pi gala credit na ema bank jong pi pangatangan to so to pi hagani video the first of all bajba pi don kam ban click hani check balance lada pi click hagani check balance pila aban check ega balance jong pi ngan click hani ma pi ini check balance pi don kam ban click hani te suppose lada nga click hani tekan long kumni to bank ayu use pa nga use gani artli bank nang suppose pi use jo ni bank of Baroda da click ha bank of Baroda da pi don kam ban ai ki UPI pin jong pi dengan ai ka UPI pin jonga te ladap ai ku UPI pin jong pi de kan pin I ga balance jong pi kan nu pi don balance hania phone pay jong pi de pi ngadon kan ni bisa phone pay jonga de kumni pila ban check ga balance jong pi I hope pila song to kumno ban check ga balance jong pi te suppose lada pi ko aban recharge te kumno ban recharge suppose lada pi ko aban recharge ga mobile phone jong pi te pi click hani mobile recharge to click hani mobile recharge te ai number suppose pi ko aban recharge gi mobile jong polok jong pi te ai mobile number jong polok jong pi te pila aban source ani ro te lada pim ko aban source te pa pi le kumno pi chule kumni te pin I ge number jong pi ro pa ngan ai example ini de number jong amo teman pim don kamera ban check de ani phone number jong pi de Airtel na Jio na lada pi click ha phone number jong pi directly kan redirect kumni te kan pin I symbol jong ani app ro ma jong ani sim card jong pi te pila ban suppose pi ko ban recharge kanu pi ko ban recharge pi la ban choose ni pila ban check hani popular ro ni recharge lada pi ko ban recharge arts pa kan dai mudai chu click hani de pi click hani bajba kan long kumni ba pi don kam ban click hani process to pay
chuklik hani process to pay te pi don kam ban ai gi pi don kam ban select yaga bank account jong pi te select yaga bank account jong pi suppose pi use jagani bank account chuklik hani te pi click hani process to pay te pi click ha process to pay te kan ong pi ai yaga UPI pin yaga nia 4 digit pin jong pi ba pi ai te chuklik hani te pi don kam ban ai 4 digit pin te pi ai ga 4 digit pin te pi don kam ban click hani te pi don kam ban recharge te I hope ila song to kumno ban recharge ngala pan so thoi pi hagani video te mentangan pas thoi pi kumno pila ban transfer ga bisa jong pi suppose pi ko ban transfer ga bisa jong pi yo log jong pi ne email pa jong pi te pila ban transfer daga ni UPI ID ro chuklik hani te pi click hani to mobile number te pila ban transfer direct i mobile number do suppose pi ko aban transfer i log jong pi te pi chuklik i number jong log jong pi hangne chuklik pi i ga long komni te pi don kam ban ai ga phone number jong pi ngan pusno to pi ma pai kan long komni em te pi don kam ban ai ga phone number jong log jong pi ba pi ko aban share ga ba pi ko aban transfer ga bisa te lada pi ai phone number jong pi pai ngan ai phone number jong hani ma te kan long komni te ni de jonga ma to kam long re so ngan ai example epi suppose ngan click hini number ba don hani ma ngan click hani te kan long komni em te kan ong ip continue to click continue te kan ong ip ni enter amount te pi anu pi ko aban sen ga bisa suppose pi ko aban sen lai spa nga chuklik lai spa de pi click lai spa da kan ong ip pay ne ma chuklik hani pay de pi click pay da kan ong ip ai UPI pin jong pi te ita UPI pin jong pi pi don kam ban ai hani ma to kumnu ban ai pai hani pi enter 4 digit UPI pin te pi don kam ban enter dega 4 digit UPI pin jong pi ba pi la Aadhaar book ani phone pay jong pi te pi don kam ban click hani chuklik hani daga bisa kan transfer daga bank jong pi te I hope pila asno tho egani ro kumnu ban transfer daga bisa jong pi skangata ro ala pan so tho pi te bentangan pusno tho pi kumnu pila aban check yaga UPI ID mo chuklik hani profile pi ini di pi chuklik hani profile mo paingan click hani profile jonga chuklik hani profile te hani pi ini detail jong pi kan long komni kan don photo jong pi karteng jong pi kan long te kan long komni te menta suppose lada pi ko aban add ye ga UPI ID lada pi ko aban activate ye ga UPI ID kumnu ban le chuklik hani UPI setting te pi ini de UPI pi ini de UPI ID jonga ini de UPI te ini UPI pila aban send i perlog jong pi ro te UPI number ini de UPI number pi lada pi click hani UPI number te pin i ga UPI jong pi ini bon hai UPI em te pi ini no ro pila aban copy te pila aban share di perlog jong pi te lada pi first time pi use te kan ong pi activate ne chuklik activate pi nyoba ban activate daga ni YBL pila aban activate daga ni YBL lo kan tho hani activate ne te chuklik ha activate te lada pi click ha activate te kani UPI pin jong pi kan activate te lada kani UPI ID jong pi kan activate te pila aban use henu ro ban sen ni ga money ne ban sen ni ga bisa jong pi perlog ro pila ban use ga UPI ro pangan pasno thoi pila da pi click back te pi ka tho ani to bank or UPI ID chuklik hani te click hani pa kan long kumni te pi chuklik hani chu ai UPI number UPI mod pi don kam first of all pi don kam ban ai gi number jong pi te pi ai chi positive number pi don kam ban click address te pi click address pi don kam ban ai YBL kumni pi don kam ban ai te pi chuklik itu number ba pi click depte pi don kam ban verify de pi verify te pi la ban sen ga bisa jong pi perlog jong pi ro ta ho pi la so tho ga taro te lada pi ko aban tip ka bisa la credit ne em ha bank jong pi chuklik hani pi hani history chuklik hani history te pi ni ini bon hai ni pai ani banga khande kai yego tu my M-Pesa game tengah transfer mentas ni nga credit hani bank jonga pi 100 rupees transaction successful nga khande kai yego tu game tengah withdraw ya ni bisa ta kala apa ha bank jonga te kumni pi la ban check ka bisa jong pi kala apa na em ha bank jong pi te lada pi transfer pi ini pay to lada ka tho pay to mod pay gi we bro pi sing tho lada pi ka tho pay to mod pi sen ni ga bisa jong pi polok jong pi
tambah lada pi lada kan thok ani receive from mod lada ipolok jong pi kisen bisa hani ha bank jong pi tekan thok receive from tani bisa bang kamai dani navy technology ro ngila ban kamai bisa lada ngi refer i polok jong ngi bisa to te lada pi ko aban kamai bisa na navy ro ngan I link i description pila aban kendekai da pila aban kumai bisa talada pi ko aban kumai sana ni phone pay da cuklik hani refer and get 200 rupees pila aban refer di polok jompi cuklik hani whatsapp da copy ga link jompi sani polok jompi talada i polok jompi ki activate da ki send chi phone ar phone ka i polok jompi da pinyo ar spa dangka da hope pila song to ba I hope pila song to kumno ban credit yaga ni phone pay account kumno ban link yaga bank account jompi kumno ban activate yaga UPI ID kumno ban recharge kumno ban check balance A to Z detail ngalaban chon thoi pi hagani video to I hope film don kam cho ban pa igi we broro te lada pisio to na ni video sa ba ban share ni video te ba lada piro ko aban long youtuber lada pi ko aban kamai bisa na YouTube te pi don kam ban create yaga ni ya YouTube channel am te pila aban check yaga ni video ngapa so thoi pi kumnu pila aban create yaga ni YouTube channel te hagani video ngapa so thoi pi kumnu pila aban ya upload jaga video jong pihak YouTube ngala per soto ipigani early video telada pi ko aban long YouTuber pa pidon kam ban tipum nu ban edit jaga video jong PM telada pim tip ban edit jaga video jong pi cek jaga ni agani ngala per soto ipikum nu pila ban edit jaga video jong pi nangani VN app professionally pa bila ban edit jaga video jong pi nangani VN app don kamera pan ai bisa kani VM app day free VN application day free tapi laban create pila ban upload jaga video jong pi inu detail pikwa gani lightly phila ban tip te tang time das ngi ba bless you